kumba kiri ka perthei kila pelong haka shitarik no pra kum kasngi persya kumta ka office jong ka district tuberculosis office Ribhoi district ringkat bat ka jingtrei lang bat ka integrated counseling and testing center Ribhoi district kila pelong ya ka jingkendu bat ai jing hi kai pai ba ban pen ngau thu ya ka jingma ka ba ap na ka jingpang nyang khulia bat kumno ban yada ban lait naka katei ka jingalang kala long ha sajer hall nongpo haka shitarik no pra bat u kongsan ulalong UMB Tongper edisi ka district lasa kilang da ka jingdon u Dr. P. Khan Medical Superintendent ka Civil Hospital Nongpo ka Dr. M. Imli District Medical and Health Officer ki Nong Sumar kentup ya ka Dr. Alisha J. Imli District Surveillance Officer ka Dr. E. Kalwing District Tuberculosis Officer ki Nong Sulok na ka ICTC ki dkhot na ka Ahana NCPI Plus na ka KGP Selda bat ki samla bashim mentah ka sket uba senteles sengkli we na ki kaitor ubla ai jingroi bat ki we kiri hari pareng ki khamsuk banyo eta dawai yaki access to medicines, right? Access to vaccines, access to so many things, right? Kita beri kiri ki bahamlo kimyo eta di kini ka covid mata kapen isya ya ta tinapet ya ka world ya world news hilap pa kiri ki basafar pa when it comes to access to medicines, vaccines, kini paham do. Tiga orang kata and inequalities, right? Nampak kini kan dia kunjung COVID, kini HIV dia kunjung. Atau ni dia kunjung. It's a transmissible disease, right? Dan ini mentah, dan kini kita gokong HIV dulu, they give you proper access, they give you proper medicines, right? Rather than stigmatization, then. Kini rupa umne katu kecirwai. It's a silent killer. It's a silent pandemic, you can say. Kabakala meni hadian aku pesan aku senang. Kamu kata ya kan? Jad beliau. Di kumju, ini kena apa in a sense dan ini ki MDGs ki Millennial Developmental Goals, MDGs. Harusnya ada. Ke UN ke Shongi ini, kamu pernah lagi goal. Ini pernah lagi goal, ini goals bakta enam masalah untuk kita berapa? Tapi kalau susi yang dah orang bah, kita target yang ingin beduk kita kekuat. Kalau ini kita akan combat, goal number 6 di combat HIV/AIDS. Alright, combat HIV/AIDS. One of the major goals of the MDGs, all the 186, 187 nations, dia kena ini MDGs. Arah kat sang ini mana achieve ya kita. Arah kat sang ini kan achieve. HIV is so much very prevalent. Other diseases so much prevalent. Malaria, tuberculosis, right? Everything is prevalent. Dia arah kat sang you want the SDGs, because we MDGs. You want the SDGs. You need sustainable developmental goals. Kemudian sustainable. Sustainable kemudian ek bapak lihat mentah, kamu ni mentah yang rawai. Kemudian orang yang mentah ni diberi, ni nak apa apa. Ni nak tunjuk orang kemarin, ni nak tino kita jaga air, orang bil, penulis dari himdan, dari anu tunjuk dia. Balik ke mana tu? Nama ngam dan apa kali ke pasan pulang, mana boleh apa kali ke pasan pulang. Dan ini ni kali ke pasan pulang tapi. Hapat ini dia di sini kemarin. Terus lada dan sibilan boleh badan mana boleh kali ke pasan pulang. Kanong dulu kemarin. Ni ikan untuk resource kali kawan nak kemarin. Kemudian kaji ka lifestyle ini kamu sustainable. Kaji apa kaji kamu sustainable. Nila penjat ya kemarin. Nila penjat kenapa kami COVID is a response to new variant. But dada berkaman I booster shot dulu. Kawalan organization sa ayah instruction. Tidak ada new respond hanya dengan COVID. If we do not respond properly to this COVID, and we get the next pandemic, I'm telling you, HIV secondary. HIV secondary. Maka akta kini COVID jadi enam sana berkat ya terikam ya kami kaji yang HIV dengan secondary. It takes a vaccine. And when it takes a backseat, it becomes a silent pandemic. Then it's very dangerous. Right? The kada efforts ni kini ba, ni day ban, bukan yang end pandemics, itu pulau itu. Kalau ni day ban respond hanya kini COVID, how we handle COVID, it is so important. Right? And if we handle this, we handle HIV simultaneously. Kalau kaju kuat. Maka beliau telah come forward. Beliau telah willing system, telah ready macam jaga vaccination, proper protocol. Then they are more receptive, telah more broad-minded.
right? Then he will be receptive to other diseases also. Correlated way. The only with these few words, conclude my speech. Once again, I thank the excellent opportunity mengayu amni malah amni mangkren, tabur mangkren masukna. And ngaru personally, I've learned a lot today. And once again, I thank the chairperson, Ayang Kanekara. Thank you. Elimination program ni dan kami di community participation. Tangka government, tangka health department kamla, tangka NGO kamla, ini dan kami di community participation. Sehabor di program yang ke health nak kuat dan syakman. Bagi badan community di NGO, bagi senang kita pinwan syakman. Bagian hilang bagi health department. Hari ini program tu care program nasional tu jadi. Saya hendak buat ngelapor sekarang. Kadu dengan program bani yo era jingkren naik ba FG Dindo District Program Coordinator NTP Boy bani ai ke buat serta. Jom dijimpai ba ni kebriu bertemu dengan HIV kalau banyo nama kebuat dia persyak jom kemet kebriu kalau nang kuan kat banan hati pun. Ini kemaru dan sautli untuk HIV sekian kemut ketat kebenukang dakaban ia syong kakle mo ada pindan ke jinyada jadi jinyada pun penengkang ke use jong condoms kebaan dakaba niyo ada kesenam bala dan lupa untuk HIV ni kita berpenengkang haba shim ni aisna tikabalai dakaba penengkang begitnya bertendang injek ba tension kabasal pat kemudian lagi kini kepada HIV kalau ansa yang syaki kon di bangki kualiti khas dari government te nama kata kini ke awareness ni kajing pensyai bagi kajing batai ya kibri kalau kepada tambah ini bisni nila ban kenapa nila ban kibri kipat ba inlong kibusiar bat kini ya dah ya dari